Sini Jonan Chairman, GC Community. दूसरा अप्रैल contribution besar kebang tapi besar kotor obat express kami TF contribution jebongi ideation TF je suggestion rimani ba brotherhood organization ngai federation ngai je tipramo thano support khaimani obo pura Tripura saimano whole ADC area so joto borok tongnai joto public tongnai borok joto no saimano busuk khai contribution khaikan nung kaisa employee ngai kaisa biggest party je pura whole country no rule khai a rule khainai party no sen kiriya ngai bravery nugai kaisa federation khawai a haike support khaiman hungai jeng tabuk SFT prasa orang sijago jeng busuk united jeng kemani tola tongnani bokogya they are also not superior we are also not inferior borok di dese than chini basuk na than title aro second class citizen ngi mano but we are the first of the state ambagi chengki bo kiriya tai norok no paipai hambai norok ni bravery amti ke phuruma bagai all opportunity no manui being the youngest family in the state in the house all opportunity no manui ambo kaisa step nana ni bagai practice thake a step ngai few weeks ago kaisa social media post thake ang tai through any leaders respected presidents chini district president bong yak yang kaisa message rukha je norok ni top 3 issues norok ni village panchayat bab para kami wo tamotong ano rohdi manorok anu written redi norok believe regla more than 250 questions issues concerns an Europe haika within 7 hours nge chongwe na je chungku sike deprived or deprivation no bahike overcome khaneba being an opposition party pia tabuk cheng opposition na achupno treasury bench jara achubi kok sanai jara ministry o tongnai ba government o tongnai borok ni thanile demand khainani ani power tongo angkuno dino borok no back khegla borok ni yakmu kun din kalaigla chini man thaino chini tiprasani je man thaino with due respect borok thuno runang thung a demand khainaya angkuno dino sa buagra ni thani serengka or 2-3 years bowai tongai ताकि सांसे नॉर्थ नीचे allowance pay by increments जोतनो जे employees तोंगनाय either state or TTADC borok jese contribution सरकार नि ऊपर तों borok jese employee नि borok respect mani तों और same respect नॉर्थ TTADC बा और state नि फन तोंगे तोंगना same no deserve thayo or 12% allowance by increments oko TDADC ni through assembly wo house of this hana lingkha chini daitto tai or next session ti sanai buno karane chini question ro reject pun ongi thangmanu reference period reserve chungno calling attention reserve je session follow khane korok to chaimanu
Tik am haike no khanai session no जों गोबांना बरकनि कुइसन एडमिट खायजागलिया आंनिबो कुइसन गोबांना दंमोन पॉइंट्स दंमोन रिफरेंस पीरियड आव रोखा कॉलिंग अटेंशन आव रोखा आंनि फर्स्ट कुइसन दंमोन जे पब्लिक कंसर्न रहमानि आनो आपनो कंपाइलेशन खायमानि परे मेजर इश्यूज का रोड कनेक्टिविटी ताई दुई थर्ड फोर्थ फिफ्थ आरो से ताई अन कंसर्न्स पाई dia menurut yang road connectivity ni questions raise kaya, abu admitting liya. Tu ini kaya, abu boleh admitting liya. Abu ni pura education ni. Vidya Jyoti Angel Simani mote Dhalai district no duida. Being the most backward district, India ni 250 ranking no tonggo Dhalai district. Abu cini proud feel kena ni kogya. We are the most backward citizen. India ni bising 250 number chungo. Chini ko daitto tongo. Je obrak koranti sana babi. Ak koranti sana babi no angani question mention kaya. Education asal no important. Chini babi. Unkai tangi chini schools, TDDC schools, ba secondary, higher secondary upgrading ya tako. Quality teachers tangi rohaya. Sini higher secondary wo science college sepenuh nangkut, ang sedang constituency wo buize rohmani abang physically visit kena nama. Mia first day, first April mia visit kemani Koiram para, saya kesa Rothokumar para. Oh duda para more than 100 families tongo. More than 100 families tongo se current kare. Tu itu baru ni jodoh kangge saya mana sorau kangge kuat project. Social media raise kaya. Tapi concern department no rohkan. Norok sawo yojanas schemes tu kaya ni. Ingat sih norok schemes sekali ingat norok bahkan number penuh. Reply mana tu tongku. Asa kayu reply naik. Salsa visit khema baise asuk ke concern asuk ke nubi ugai. Whole district, whole state of tamongwi tongna. A picture kisa clear phunna musmu. Borok ni demand kunu ya mia public bema legani na job sano na borok kunu sano. Borok ni saman secungut dui kisah व्यवस्था खाई दी कारण व्यवस्था खाई दी the citizen of India अंगे अब वो first class citizen और योजना और schemes रखी और apply सेंगी है चिंतांगी चिं फरांती से तमनाई बात आंगले फरांती सनाई आंग opposition bench of ना अचुकन treasury bench of ना अचुकन Ani bagi apa meter kaya, cini tiprasani je demands, apa with respect, cuma renang tu, aku saya ni kasun nak harmu. Norok je ini hai ke felicitate hai ke ano, obni pura credit, first of all ampuah grano dinai, abni pore 48 कर्मचारी जो तो पब्लिक तो उन्हें अनुभव दिनाई रिया जो तो न खोबिनो और क्रेडिट दिना मुसलमान कारण आं जदि दिनी इलेक्टेड दिनी खाया हंगाय इनसाइड स्टोरीज सिगला खमो तो बंगमा एम्प्लॉयज वाला टैक्स खाते बरक साका चिनी आइडेंटिटी जोनल सब जोनल चेयरमैन ताई और जॉब तो मांजा फैनाई चिनी एम्प्लॉयज ताई TWF रखना फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सनाय आंगासो ओनर डिजर्व खया नरक जे आनो डेट निसिमे हायके वेलकम खायमानि नरक नि टाइम फ्रेम रमानि बिसिसे आं सबै मायाखौ कुनो एकटा कारणे सबै मालिया ना हायपनो आसिके जे वेलकमिंग अबां डिजर्व खया निचंगो
Karon all ani 5 years ni tenure of beginning sigo intern period of cikon mistake ni mano ambagi no sanai jebro ang good MLA ba better MLA ni man apro no rokanam tike welcome khaji next jekono program rokun khangkai ordinary borok jeke welcome khai am tike no welcome khai dine amno khani obno kaisa request nino o issues rokno ang tabo compile khai tongo kobangma issues tongo which needs immediate intervention baksa tongo long term strategic plan nangnai but o plan no execution khainai of 5 years ni tenure ro ang busuk jora khaimana abang saimia but ani pore je nai state government by je link ka ham tongnai state government no je representative tongnai ro ani pore borok khainai hiya sa thayo o jagawa ani 5 years ni tenure ro norogni guidance norogni assurance norogni ideation by no angani 5 years buskangwa gubitalang thana musu asukok saino jotona hambai